L-artista Spanjola Paloma Munoz hija fost il-protagonisti ta' koreografija elaborata fil-produzzjoni bl-isem ta' Nakar. Espressjoni li bl-Ispanjol tiddeskrivi dak li huwa imprezzabbli. Bis-sem ta' Zeffina ta' Sfi Malta f'din il-produzzjoni jispikkaw diversi emozzjonijiet, b'interpretazzjoni movimentata ta' xewqat li jimirħu f'episodji tal-immoddi fil-ħajja tal-bniedem u l-preżent. L-appoġġ tal-Ambaxxata Spanjola f'Malta l-udjenza ta' din il-produzzjoni movimentata jistgħu joħolqu esperjenzi ġodda bażi tal-memorji li jsawru lill-bniedem. Din il-produzzjoni innovattiva tissokta bil-koreografija Border li kienet ippreżentata l-ewwel darba fin-Notte Bjanka tal-2025. Il-koreografija ta' Matthew William Robinson li issa ilu sena bħala direttur artistiku ta' Sfi Malta. What's really interesting about working with different choreographers is that they each come with a language that's their own, a different movement language. And I think for audiences and for us, that gives us a different insight on how we're experiencing being alive, you know? So each work has a different reflection on what it means to live in this world. It-tieni parti tal-produzzjoni tissokta b'Mortal Heroes tal-koreografa Sita Ostheimer. B'appoġġ mill-ambaxxati Franċiżi u Ġermaniżi, din hija produzzjoni li tistħarreġ il-potenzjal tal-bniedem u l-vjaġġ tal-ħajja li jgħaddi minnu inklusi tlajja u nżul li jgħaddi minnhom kulħadd. L-aħħar produzzjoni qed issir fit-Teatru tal-Università l-Antika fil-Belt hija skedata tmiem il-ġimgħa li ġej.